Samanya sabawa manong sing committee ng edition na judgment kay ng officials of sabo best goalkeeper award man. Top scorer leading Moses Devarma. Oh, good clearance. Good clearance. Out top. And again. Free chance. Oh! Good shot. Nang tigsa-tigsa lagi man lang to. Oh, good again. Hey, what is it? Hey. Yo, la cara de la bola. Oh. Vamos, cambiando. Vamos partido de dito mango. Wow. Tamang ka-player sa Manlia kapag dito ka kapag referee lagi din. Tamang din tayo na tama ba? Sumulunod ko niya. Referee sa ba thangari? Tika na thangari. Moses with the ball. Mana Sura. Penalti Manlia. Kaisa. Sampai. Mau tujak mo sa Manlia nang Sura. Aske mo aramo. Onti harap Mason ke beran itu pas mo. Harap ini terima yang ini. Oh my God! Menggol kalau betul dari kedal sama mereka. Mereka dari mereka. Masuk. Masuk. Enggak. Usah belajar kata bu. Nah, yang berda. 4-1. Nah, yang ngerjain tuh ha. Mau jago. Mau dah. Ih, kok kesakalan loh. Ini home big shot. देखो लोग इतना अच्छा कर रहा है. Oh my God, क्या? किसके लिए kamu? Ini home kamu try to just know fight good try. Hey, bola bisa terbang gol. Gimana? Ah, betul. Ayo, jangan dikhususkan. 4-1 by leading. Surang yang ball mandi ko tayo sa hay. Maduka jersey number 2. Good pass ng Camarines. Mismo kaya ho sa out ha. Kalau baca second half mo team try kita. Kusuk tibak sa kung ating Komitiron ko na ball isang narok ter kay doon na pagay. Kamo ball kasi tang Sri Bruno. Good. Tahu position. 36. Good. Ball is high there. Chicken bermain ya potong kan. Man ketika high terus bong jaga ball. Jasi nama Zain tak dapat mah. Pertama kali magic shot. Oh, bukan nama hanya turun. Very skillful player. Dari tim yang main key player. Duita gerak tim lagi high nenggo. Sebab sih kebetulan berpayo. Begitu high dia. Head to goal. Oh, good clearance. Ini off clearance di bawah. Dari tim yang high tunggu. Good defending. It's attacking in the ball. Once again, jersey number 4 of the double grip is setting the high there. It's jersey number 3. It's attacking in the ball. And what we can do is that you cannot miss any chances. This is like a FIFA World Cup. It's the final. Again, the misses of the throw. यहाँ पर मुकाबला बहुत अच्छे से चल रहा है. इधर-उधर हो सकते हैं कभी भी. मिस नहीं कर पाओगे आप. छोड़ लिया. Oh my God! Dino! Not yet out, but goal. Jersey number 3, jersey number 8, David with the ball, the captain of the David team. Take a shot! It's out of the point, that's good try. Keep trying, my boy.
Tay sini Pailabang second knockout football tournament 2025. Just a participants no hamai yafar baya sini norok participate kayo maging just bound ka to norok na pocket sini pandana sabi bono magay job to audience na ba hamai na yafaro sini kami sini ditakte lovely push foul mong ka dibiti mo pero push ni tabi By the scores and lights out, Bura team with 4 and Debit team with 1. 4-1 by leading Nitong the Bura team. Sudan with the ball. Pokoknya sini. Ya kaya bobo, but quickly. No pass. Good shot. Just number 12, Bibison de Bama. Bola gorong no. Fantastic. Ball from the shot now. 4-1. Apa yang buat just tak? Lalu tunggu. Bang itu kalau nak kalah mana dia? Oh my God! Ball lagi kita, ha? Ball sih kamu. Kalau biasa kalau itu kamu mau. Tumbap, shogi jara hota tam kai jabo hoka. Asho dimos samaya na uri hoka. To free kick bang itebra no. Jersey number 5 ng Tamak Layman Nai. May team purani ni Barjawa. Free kick, very in a dangerous position. Very in the cutting good. Go! It's good! Tumba, tapi jangan pengen tunggu. Harmania. Harmani karungo. Kami sedang diambil naik talang masuk. Kalau paham no. Good cross. Good try. Mari kalau tengah hari ini tengah jersey ko malaman na. Tapi cara memberi ke sini ya. Tay serapto jara ni bising na Simon na sabak apply tinini tournament ni tay trophy tay 10,000 rand malang ay apply. Yeah, dari outing hadari ni partner hoga. That's number 6 good players from the Bura team. Ini audience full huni man ka. Sino stadium bakangza kureba. Ngomong jaga kureba. Asap penita ka. Amano first time Tomono Pokoknya like si Parawa kurang dorok tubuhnya. Jointo and Monis selalu mana selalu keperangnya. Dapat bola jaga Monis nera. Good tackle. Hangi tahu box fishing lo. Mana Jointo good tackle kena hati lo. Awal ini tengah bola di corner shot. Bola jadi fair lo. Baik jora kisah di fishing lo. Sama ni thangai. 2025 Pailabang Seda Football Tournament Champions sama online naro desa Kalimantan no tapi jora Bura team ni jago favor thani tomo tansa denja jora tansa kasi na ba ito thani no close tansa phone
Hold on. Hold on. Oh my God! Tapos sa bakal sa goal pa. Wala na pang lumarag ya. Hasta goal sa mga. Mata! Ay! Slow, my dear. Para ka tinay din. Kung walang kontrol, para ka sa kanya kasi. Pas kayo ito! Good. Guys, captain din nga sa mga nagsabot pinili ka play mo. Pangitang mo, giant pa niya ka ball! Oh! Ball na naman niya. Good clearance ko sa number 15. Division. Takhan niya yan. Ningting pa niya. Oh, sabi ako class. Kaya kiniyan mo. Pura kali. Good play. Oh, hindi kayo. Papit pa. Parang chance rin sir. So, ito na ba? Watch your fast ito ka. Kaya sa division. Kaya ka. Kaya mo na. Oh, mamisin niya ka ba? Tabo? Ay, ito mo. Oh, Ano ko kasay to ha? So, ito na bro. Ano, wag bahan ka rin. Kandamaran na siya bro. Nangin, wag bahan ka rin. Kandamaran na bro. Kami ito mo, David Miyaga ball. Oh, ganang hindi ano. Ganang dyan sa granay. Kaliwali rin ito sa granay. Kaya rin. Sunang Miyaga ball. Tayo siya, marapin ka ba chance? Kita mo kayo ball. Football final match. Very interesting. Very interesting. Mama. 4-2 by tapos jara burak team dito. Burak team ni Minay Moses Debota hat-trick kaza. Tay David team ni Minay 2 goal. Malu serang niya. Jangan lepas dari tapi kucingnya. Oh, light hangka. Berin ka hampa simple position para dia. Six copy na tahu jara. तो स्कोर बोर्डिंग तो मिले एंड सता नहीं तो बाकी सब बात ताइशा हाय हेड ओनली कंप्लीट हो गया जो तुमने बॉल तक हो गई गुड मारो बाबा कैसे करोगा ताइशा जॉइन तो भाई मनीष शुरू देने का बॉल मैं को इसे फेमन लिया थे आउट बुरा टीम फेवर आउट ड्रॉ खाई तुमको Oh, Moses ball mampir ka hat-trick boy. Tini ni hat-trick hinay. 3 goal kaisa match ho. Nai lekha abo impossible hai. Nang man hai happen ball game. Easy ka hai. Binsan dema. With the ball. My God, nice. Ab boss ko tamo hari kariyo benan ki thanga. Marno. Khala no. Very interesting match. Palembang Saka first time Lukurong Ithane Khunuk Jagi Pangu Palembang Saka Football Tournament 2025 Nong Ibus Pangano Tay Tinino History Season Nai Tinang Itulla Champions Hari Season Nai 2 minutes Tang Siri Rakari Edlor Thairga Tinini match final Ibuk Thani Tongo Salu Kapulai No Oh Goal Kapulai No But hands Good set By 2 minutes bisa sama lagi ini kira satu pelayanan handball good dulu oh my God orang semua cuma tahu ke pelayanan oh my God satu orang mau kembali barang Hey, welcome to the ball. Lihat, oh, pas openingnya sudah. Hadirinnya mana sorry ka, Taisha. Sudah nani ball, sudah ni ball. Teman, selalu dia. Kita mati pun tapi sampai ini kita. Sudah ni ball hanya hai, pas nomor 10. Good. Tapi ni sabang tanai, sabang kepelai nai, India ini football final match.
Tay angkone jawa takot tay dikot kono sini sapkiron sini op kaminino kaijon sapkiron nong bani tay tango bong ni khorong khutei bersama tangsa tangle kai tangeng ko dengan lagi tango ko Katri maro si. presentation sebagai program pada sakit bapak ini bawa channel oke bisa kita bapak mana nih sini tournament kota kota sini organize kita mana bang dia nih cuma nanti kita ini player Kalau jangan kelihatan fungsi. oh good skill dari kau itu tapi dribble kacau untuk kau dribble kacau untuk kau bukan tak pikir takut tak ikut kau nora kaya mana 아니 됐어. Trisikal na dito ko kaya kamu orang orang lepas itu kaya biasa berkata pilih itu bukan tak kaya mana sama people Jerman Laga 2025 champions Beijing leaves the trophy and go to the moment and